kannella, vjola, blu, oranġa u aħdar. Dawn uħut mill-kuluri li stajna ngawdu hawnhekk taħt il-ħnejja, magħrufa wkoll bħala l-Blu Grotto. Festa ta' kuluri fl-Erien ta' Wied iż-Żurrieq. Il-Blu Grotto li man-nies tal-Akwati hija magħrufa bħala l-ħnejja hija monija bil-kuluri tal-flora u fawna, fosthom stilel tal-baħar u koralli vjola u oranġo li jagħmlu f'dawn l-Erien. Fl-ar magħruf bħala ta' riflessjonijiet, Michael Camilleri, wieħed mill-parklori tal-Blu Grotto, jispjega li jekk wieħed idaħħal idu fl-ilma, dlonk li tieħu lewn kaħlani. Waqt id-dawra fil-Blu Grotto rajna wkoll xi stalaktiti li sirna nafu li jirreferu għalihom ukoll b'isem kurjuż ta' bżieżel. It-turisti preżenti deru kuntenti b'dak li raw fid-dawra li ħaduhom il-parklori. Very fun. Yeah. Splendido, bellissimo. Bello, sì. The colors are beautiful. We don't never see something like this. Noi abbiamo visto i templi di pietra prima e mi piace pensare che questa fosse la stessa natura di quando hanno edificato i templi. Fost l-attrazzjonijiet fuq iż-Żurrieq hemm sieq l-Junfant, kif ukoll Ar Qattus, Ar Raddiena u Ar Qamar il-Għasel. Il-Blu Grotto hija destinazzjoni popolari ma' turisti kif ukoll mal-Buqa d-Dasa. Dan il-post intuża kemm il-darba mill-produtturi tal-films, fosthom Troy li nħadem f'pajjiżna fl-2004. Riċentement il-Blu Grotto derbi prominenza fuq il-programm Sereno Varjabile fuq l-istazzjon Taljan Rai.